Sisakithi ngiyabingelela okhulumayo Arnold Mabonge Nkala. Namhlanje sikobulawayo lapha. Ekucineni kwakhe ubulawayo nxa usiya ePlumtree. Ngisicela kwe hotel okuthiwa yiDark Hotel, yiyo le iDark Hotel le. So yilapho kuphila khona idolobho. Ngale kwedolobho kulesifula nje, kodwa nje uyasifuna futhi nxa uhamba ngomgwaqo lo oya ePlumtree, isifula okuthiwa ngomganwini. Yiso isifula owakugeza khona inkosi uLobhengula ngesikhathi ihlala emzini owakuthiwa kusemganwini. Ubizwa nje emganwini ngoba kade kulomfula, kumbe isifula owakuthiwa emganwini. Umuzi lo wasemganwini wawo ungale, wawo ungaphetsheya kwesifula omganwini. Isifula esambe siyethila kwesinye futhi isifudlana othiwa nguphekiwe. Lapha emganwini lapha ke yilapha futhi inkosi yayisithi kwesisikhathi nxa ifuna ukuphumula nje engafuna ukubona abantu izohlala ngapha. Abafisa ukuyibona babuye bazoyibona ngapha. Kuthiwe ilizwe selichithekile. Indawo le yasemganwini yaba liplaza okuthiwa yiUmganwini Farm. Bekulinywa lapha. Yingakho ke kuthe sekusenziwa ilokishi labizwa kwathiwa yini, kwathiwa kusemganwini. Kodwa ke angicabanga ukuthi laba abantu ababiza ilokishi babesazi ukuthi kwaye kwaba lomuzi. Bona bakhangela ukuthi bathole indawo eplazini okuthiwa yiUmganwini. Base bejika ke bathi hayi sizayibiza ngokuthi yiMganwini ngenxa yokuthi sithole indawo ngaphi eMganwini Farm njengase Country Park. iCountry Park kade kuliplaza. Bathe sebethenge indawo abaka City Council bayibiza ngegama lani leplaza.